Jotono dibur kaham chini lukurok phaikai ke sanai chini sajaro phano kaisa video maklaika live onek din ni pore live khai tongo jara naitong nai rokno ani khaksang mate hamjak muya pharo live khameni nahar mung ka mono je chini bubagra bai file khaijak supreme court o chini bc election no ruksawi supreme court o case khalaika sung 6 तारिख अगस्त 2025 case number read petition number 000-786/2025 case registered aro unkha 14 तारिख o masni August 2025 e petitioner to chini bubagra wansuka tiprasarokni je constitutional je solution eko constitutional rights जों जे अधिकार मानना तंगमानि भारतनि संविधाननि बिसिंथि या जों अधिकार मानियांगै दङ जेटा स्पेशली चिनि बिसि इलेक्शन मानि तंगमानि 4 बोसोर ngै दङ दाबो इलेक्शन खालायजाया आबुनि बागैनो जों हाई कोर्टआवबो केस खालायका हाई कोर्टआव अलरेडी अर्डार इंजा जे दाक्ति के इलेक्शन खालायनायनि बागै बिसि इलेक्शन किन्तु तामनि बागै इलेक्शन डिपार्टमेंट ओ जगा चिनिति प्रसारकनि जे रां पैसा थांनानै बिसि जरा इकोनॉमिकली जों बेलेखन डिप्राइभ ngै दङ आबुनि बागै दाक्ति इलेक्शन खायदिहिन साजाकमानि यागुलबो खलायलिया इलेक्शन के ताबुक सुप्रीम कोर्ट जों सालायनो बुबाग्रा बाय इलेक्शन Commission Nithani, Tripura Election Commission, Chief Election Commission, Joto Nithani, Ching Supreme Court case khamini pore, tabuk Supreme Court omoni issue khaika Election Commission je High Court je order reject omani abono dakti 4 saptani bisingono 4 week ni bisingono o election no dakti khlaidi hini notice rijaka abo जों saimano kai abono जों bubagrano belekeno hambai mario जों saimano chini bubagrano bebagno hamjago poito khlayo aboni muleno chini bubagrabo samung khai tongjabo जों कोनो दिनो compromise khlaya hoyto Tripura rajyo election खायना मु सुंजागिया दाङै खालायनाया मु सुंजागिया अब जों मखल बायथां बेबागनो नुगुइ दङ फियाबा जों कुनु दिनो तिप्रा सबाय बिट्रे खालायग्ला जों कुनु दिनो कम्प्रोमाइज खालायमानिया आबनो तिनि चिनि सुप्रीम कोर्ट केस खायै जों इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया इलेक्शन कमिशन अफ त्रिपुरा बरकनो हाई कोर्ट Supreme Court ni bisingti notice horjakmani abo chini bubagra tongino जों सम्भबंगो aboni bagai tiprasa lukurokno जों omono koinam chungo kisa naisingdi chini bubagra haino asugui tongya samung khlai tongo nini ani bagai joto tiprasani bagai जों जाते जेबाबे पंचायत ग्राम पंचायत समिति जिला परिषद जेबाबे म्युनिसिपल कर्पोरेशन इलेक्शन रंगै थांबाय क्या
फिया चिनी तिप्रासानि बागै इलेक्शन खलाय जायगा आव बेलेखेनो सेलें माइसिंसानि कक अबन बागैनो जों लीगल वे आइन तो जों बाहायके आगुगैमान जों अब नायदोंगो डेमोक्रेटिक सिस्टेमाव जों फाइटिं खाय दङ जबा खलाय दङ जों लायथांनाय सालो गोबांमा चिनी हकां बालनाय रक एकेबा गोबांमा NGOs जेनेक्शन कमिटी अमहाय खलायनायखाय किन्तु चिनी दफा yok सामानि मानया गाबोन बागै जों जेहेतु डेमोक्रेटिक कान्ट्रि दङबा जों डेमोक्रेटिक सिस्टेमावनो फाइटिं माखायनाय जबा माखायनाय गै जबा जों खलायलाय दङ थैनांगौ तेबो मा खलायलायनाय चिनी बुबाग्रानि जे स्टेप नामानि अमनो जों बेलायखेनो चिनी महाराष्ट्र आमबाय माजानांगौ गै तिनि सुप्रीम कोर्ट बाय जे नोटिस रिजाकमानि जे 4 सप्ताहनि बिसिंगनो नरो इलेक्शन पारिदिनि दाबो जों नायसिंलायनाय चिनी रिट पिटिशन फाइल खालायनाय तो चिनी बुबाग्रानो गै चिनी एडवोकेट गौरव केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट केस खामानि परेनो तिनी हियरिंग गई हियरिंगनि अर्डर कपि तो फायाको हाइपानो जे नोटिस जारी खालायजाका इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमिशन ऑफ त्रिपुरा बरकनो नोटिस रिका सुप्रीम कोर्ट जे हाई कोर्ट जे एज इट इज अर्डर रिजाक दंमानि आबनो 4 सप्ताहनि बिसिंगनो हाइकेबा हाति बारब्रैनि बिसिंगनो इलेक्शन खायनानि उनथुहिनि साका दाबु नायगोना जुदि नियांगै जों तेबो नेक्स्ट हियरिंग रखन जों नायसिंलायनाय फिया उमबायनो सामुं थांगानो हाइके मा दंगो नादि चिनी जों अधिकार चिनी राइट मानना बागै जों ताम खलायना जों त्रिपुराव हाई कोर्ट दंबसे हाई कोर्ट केस रिबो गावखना जायो दिनै सुप्रीम कोर्ट जों मा खायसिबो गाबोननि बागै जोंनि तिप्रासाराव वान सुंनानै नांगौ जों ताम खलायजागै दं जों त्रिपुराव गभर्नमेन्ट दङै दङ हिनबानो जों गभर्नमेन्ट कुनु दिनाव आशायाते जों अ जागाव चिनी एकर्ड जे इमप्लिमेन्ट खालायनायनि बागैसे जों नायसिङै दङ जों सालसा चिनी अ हानि बुसा अ हानि नकफां जों हानि नकफां फानो जों रिफ्यूजीज रगनसे चिनी अधिकार सानै मा दंसो बेलेखेनो खाओ कस्टमा बेलेखेनो खा खामो खा दुख नांगौ जों अ हानि बुसा चिन्तानिसे जत अधिकार दङ तमनि किन्तु चिनी अधिकारनि बागै जों इलीगल माइग्रेंट्स रगनि थानिसे जों चिनी अधिकार साना नांसियो गाय जों बर थांसोयखे आबनि बागै जों जत तिप्रासार लुकुरकनो जतनो जों थानसा दंबायदि अकगनो जों मासाव जों थानसा मा दंनाय हामबो हामियबो जत लुकुरकनो तुइनो जों थानसा दंनानि आबनो चिन बुबाग्रा जतनो रिक्वेस्ट खायो जरा सालसा अवश्य नायख्लाय दंनाय काइटर गड जेसेबां हिंदी बो जोंनो सालसा मो थांनाय किन्तु जोंसे थानसा मा दंनाय ग्राग मा दंनाय कुबुय मा दंनाय धैर्य मा रमनाय कारण कायसा एकर्ड आबो इमप्लिमेन्ट इंनानि आबो फातसाखै इंगै थांया आबो जों बेबागनो सायमानो गै जों किसा मा नायसिंलायनाय धैर्य मा रमलायनाय जाते चिनी बरक चिनी लुकुरक चिनी तिप्रासारक चिनी अधिकारनो मानना तै गै बुबाग्रानो हाइन हयतैसा हामबाय ते थेंक्स मायाफारो जे जोंनो आमसके लगिरि दंमानि बागै जों जेबे सुप्रीम कोर्ट ओ केस तिनी कासा जाका जेबे तिनी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ते इलेक्शन कमिशन ऑफ त्रिपुरा बरगन इशू जारी खाय जाका जे नों दा 4 सप्ताहनि बिसिंगो विलेज कमिटी इलेक्शन खलायदि नि जे दागिमु आबो चिनी बागै काहामनो ते अबनो प्रमाण जों सरकारो तंफानो जों कुनु दिनो कम्प्रोमाइज खलाया आबनो तिनिनि इशूनि मेन प्रमाण फाइनान्सियलबो जों बुबाग्रानि बिसिं दिनो जतन साइमन जों एकर्ड जुदि इमप्लिमेन्ट खलायजायो अवश्य जों आन्दोलन खलायनाय चिनी तिप्रासानि बागै जों कुनु दिन तिप्रासाबाय बिट्रे खलाया जों नांखाय जों सरकारनिबो याकारि फायनाय आबो जों जत रेडी दङ शुधु जों सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट सिमी एकेबा सेन्ट्रल लो जे आसुक दंनाय होम मिनिस्टार संसिमिसे जों आसा जों बरक बायदिनो कक सावि दङ जों अरनि बाय कुनु ककरि जों डाइरेक्ट सेन्टर बाय कक सावि दङ गैतिनि सेन्टर जों कक सालाय दंमानि लगे लगे
chini bishi election ni bagi bo sung Supreme Court o case khaimani baino sung tini o result teruk manai tong ni salsa omo haike naisingi tong khai Tripura hani Tripura sarok oboshoi salsa yok sama mannai aboni bagi kwbangma borok kwbangma rajnৈতিক bodol kwbangma kok saraino kwbangma NGOs kwbangma personal views kwbangma borokno kok saitung kintu aborokno sung asuk khunju kanjawi chini bubagra je lama tuichungno himriwi tongo sung a lama tuino thansakai jotono khabaksakai biskango sung himlainai oro sungno kungno Mukesh Riang sar chung alliance yakari chao chini accord sign kaima rok useless umkha Mukesh no nang sarani musungo sung accord kaimani asuk balu yako Tripura hawo simia sara Bharat borsho kwbangma accord tongo কিন্তু accord implement khlaite kisa jora nango teise china rok kaito kebengnai rok tongoba kebengnai rok tongmani bagai center songbo phatsa khari manya norok shawi mana chini Jeffro TGS song chini Tripura hani Tripura sarno mathangnani bagai ADC hapang ADC je khlaimani 6 schedule je snamani ajorabo accord umphano phatsa no accord review jora nangkha Gamohino o accord obviously jora nangphano salsa sung manana hini central government ni uporo sung asa tongo home minister sung ni uporo sung asa tongo sung salsa obviously mannai kintu o jagani hapang baile sung kuno manani te asa nani kire kintu sung tabuk obono chini bubagrani logio bebakti prasad thansakai basawai tongnani abono chini fan abono chini hatiar thansano chini joba thansono chini ostro amono joto Tripura lukrokno ang ponyani muchungo tongbaidi susto khe jate chini bubagra chini logi tongibo bo khabayati khe chini fan krak khai sung thansakai phainai salo tebo kotor chobono sung ma kari lainai ma khlai lainai ge joto lukrokno hambai tei chini bubagrano hambai mario je sung tini Supreme Court thangai obo haikhe 4 सप्ताहनि बिसिङाव इलेक्शन खालायदि हिनजाकमानि आबो कम कगिया हानि बागै जों चिनि लुकुरकनो जत्त अम हाइकिनो बुबाग्राना लग रितनानि बागै जतनो कयो हामबाय बेलायखिनो जत्त काहाम खुरुं दंबाय